Yo me engancho el cañón y comienzo a caminar. Mi mamá me pregunta, hijo, ¿pan de qué tú vas? Yo le digo, tranquile, que no hay pa' cocinar. Y lamentablemente, la casa hay que pagar. El niño grita leche y yo no sé qué hacer. Tranquila, mamá, que yo voy hacia la Josía. Yo espero que resguardo no me vaya a traicionar. Me levanto a las 5 yo sin parar de nada y me engancho el cañón. El Monkey 05. Ke telefon mwen? Mwen li mayet la man gade, mwen li oui mayet, dim non sak pase? Oui, wap travay? Ou ba bout dan le a? Koman fe sa? Rete. Ou va rele moun yo? Koman fe va rele moun yo? Nan mi ok, mam vini. Kom si mwen bonè toujou, mam vini. Mwen 5è, entre 6è la. Mwen pose mtou, mam vini resite sou. Nan mi ok wat nem. Ya. Oy, kote manke. Ay, ek fatike. Alo ve se do vek tou. Kata sou pa bese? Men kita fe wale fe 8è, entre 9è. Ket nan barat besou mwen. Kote evi wala mwen. Ket, mwen kaman yo. Mese, kote mwen ke bale mese. Mwen met la jou mwen mese. Mwen kwa waka met nan piyem. Ket! Mwen plave jen mwen. Mwen plave jen mwen. Olha, vamos estar aqui lá. Vamos lá, Vários. Fui a calar ali. Tá fera outro. Não sabe que não senti. Trabalho. Eu passo um ano aí. Passo um ano de tudo. Pas calar là. Non, ça va faire là-haut. Comme ça, c'est chiant, non? Regardez. Aqui, braço. After la route. Regardez. C'est tout ça va bon. Tout ça va bon. Là, ouais, on est marchand de tennis. Tout ça va bon. Bah, il est tennis. Attends, on la caille. Là, on est marchand. On est marchand. Quando ela besoin de ça, les hommes. Oh. Viens la faire là.
Pi ta lè vini. Gade ta. Fè la wout. Fè la wout. Fè la wout bien pou. Apre kon si ta gade fòkè. Nan peyi moun yo. Tout ça fè la wout. Bate la biye net tout. Même ça fait là où. Même ça. Tout. Faut quitter un bout.